Allahumma hawalaina wala alaina. Ya roh, mapunco ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Enape baca takbat tiada ketelu. Jadi itu ya kau bosi piu baca, biasa kau macara maka na bosi baca itu, baca cinampa pura ya kau pajai. Berarti napa barakah pun Allah Taala cari. Ya kau dia napa aja maka do bosi barakah ya napa nobong Allah Taala. Ulama aja tepat diupui di pabaja ngacare mapan ini bosi ni. Gitu. Apa tu ni de, ia tu bosi engka barakah. Ya na tu ampai ko tonakan na wai bosi baca Allahumma sayyiban nafian. Ko to memang bosi-bosi. Ya ko to lo galunge na bosi baca ro Allahumma sayyiban nafian. Dibaca. De nakan nakitu bolo ko ya tu wai bosi pakanna. Ya ko ya ti baca de na lasai ki wai bosi. Namo mak bosi-bosi ki de ta malasa. Ya dibaca Allahumma sayyiban nafi'an. Dapat ni roh. Ha? Ade Pak kundu-kundu to ngatu sadi bela. Itu. Iya. Ya kong kana ta nami mabosi bacanya tu nampai warusarana. Atau ko pala limay baca napai 10 lun na napai suruh mak bosi-bosi. Insyaallah dia napa bolokang itu. Iya. Jadi Allahumma sayyiban nafi'an. Iya.